Iako sam bolesan, još uvijek sam živ. Stvarno je odličan dan u Kartageni, pa smo u novoj godini odlučili živjeti zdravo i pakiram se jer idemo dalje. Check-out osoblje nas nije ni skužilo kad smo izlazili, pa smo otišli malo raditi pod klimu u supermarket i idemo dalje. Vrijeme je za neki pojez prije našeg puta. Zaputili smo se prema nekom talijanskom restoranu koji ima odličan pogled na nebodere. Pali su i neki gnoki i vrijeme je da idemo dalje. Čekamo taksi i majstor nas vozi na aerodrom. Fino se potrefilo da prvi dan ove godine provodimo na aerodromu. Idemo na zadnju destinaciju u Kolumbiji. Za nju se treba i preobući u dugu obleku jer je valjda hladno i krenuo je boarding. Vrijeme je da se bordamo na avion, idemo do izlaza i šetamo do aviona. To još isto nisam doživio. Majstori izbacuju kufere puno laganije nego obično i ulazimo u avion. Mislim da smo spremni. I to je to, čao s Kartagena. Ovaj ruksak je preteško izvući, ali stigli smo u Medellin, grad od 2,5 milijuna ljudi, grad vječnog proljeća, a smješteni smo u El Poblado, najzanimljivijem kvartu u Medellinu zbog svoje sigurnosti i zelenila.